أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Lesra da ja spasim zaštitata Rasulullah pe Allah suratingja. Tara mare günah hem grevja, rodaj listar oprost, hem kera istighfari. Ka su Allah subhanahu wa ta'ala uputini ko pravo drumo, tačno tano ko pravo drumo. Hem ka se Allah subhanahu wa ta'ala dozvolinje te ovo ko krivo drumo, znači ko dara leti, nikad našite raki jek dženo te aneli ko pravo drumo. Hem mjesto dečinava kaj taro Allah subhanahu wa ta'ala averdona ne. Hem kaj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam lesur posledno poslaniko pegamberi tano sa Allah bičargjale aminge, nasom insaninge nego celo svetonge sar rahmeti. So se rahmeti, so se ov tiskava minge u svetlo pali tomina. Znači ti kalja mentaro tari tomina ko svetlo, znači taro biđandipe, ko džandipe, hem taro ek lošno život, ek lošno hali, ko ek pošukar hem pošižo životu, ko dina loko hem ko ahireti. Ako keramen ko duj bukja, o prvo tano Kur'ani, o čisto lafi Allah esoro, hem udite u sunneti pegamberi su. Kere hamde Allah se so duzringja aminge, te kedamen ko je ker, so tono je ker taro keray Allah esere, adi je džamija, hem Mulnaya Allah subhanahu wa ta'ala amare phalisi so kirala ya hakika te kirala lesir chia sar devlikani çay teva kira sari Meryem aleyhisselam hem sa amare avliyadi inşallah ya Rabbil alamin devlikani manuşa inşallah teoven poşkara mendar hem popaşa mendar teven ko Allah subhanahu wa ta'ala te teven generacije tar Roma so o Allah olensa zadovoljno tani Allahumma amin. Birinci mavdivek tema sotano inşallah ek nasihati tavakera. Prvo mange poslije tu menge. Deš punktija advali lum taro Ibn Qayyim al-Jawziyya taro najbare ulema su dinde mende ko islam ko le so kitabi Medarij as-Salikin. Ovdinga deš sebepia o tek dinga deš sebepia sarša mente resa o mangi pe Allah esor. Sarša mente peramaro srce amaro qalbi mangi pe nan ek normalno mangi pe insane nego Allah'e te mangele. Sar šajit amen teresao mangi pe Allah'e. Znači, akana najškara mendara adava muslimani su halilo sa odeš sebepija, odeš punkti hem sakir valen. Na ne se dogovorno samo jek sebepi te ovel, ili duj, ili trin, na. Nego amaro cili mora te vol sada deš su kašunali navdive, inša Allah te halio valen, hem da ti rika ko svako dive Allah deš punkti, Allah deš sebepija su anina tuke o ljubav Allah esro kotiro srce, a dva teke rade. So si dosta Allah'ın peyna kerena namazi ama lengro srce ne kotan. Te pene sar čučo lengro srce. Na ne perdo mangi petar Allah subhanahu wa ta'ala. Isi pela postinena dena sadake sa ibadeti o panč tube islamestre kerena ali o srce lengro na ne kotan te vakera. Ko namazi u misli averte nako Allah subhanahu wa ta'ala ki sadaka çalemiti fordel hem tako dajli. Namazi posti be hađiloku kirala da bi te vakelengo u nardu te vakelenle se hađija i tako dajli. Znači u lengoro srce na ne iskrenost ko srce. Na ne o srce perdo mangi pe ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ende si nardu priči lengi u dunjaluku mesto Allah subhanahu wa ta'ala. Preći lese ek termini su isile mesto namazi te kira. Za ek termini ovkamo kao namazi. Nego adva termini lese považno kao. Hem kje ti tano avrijal prime pe familija, kaj ti džal prime ko odmor, ili ko restoranti te halmaro, tek načini pe teva kira avrijal pe familija, o namazi bistrova. Znači preći lese kana u dunjaluku, u životu ko dunjaluku mesto hako je lesoro. O namazi omo pravni pen hako je lesoro, obaveza tuke. Znači, tiva kira kana, me iklova avrijal, znači nama je gotovo tako dalje, i bi stravao hake Allah esre. O Allah aminge ko prvo mesto mora teba. Ko prvo tamo.
Sose da bi te shaja mente ova inshallah ku kraj taro Allah robe Allah esre Allah subhanahu lendar ku surat al-Baqara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Svaki namenge amar gospodar kakva ajeti. Vakiri namenge ومن الناس همسي ترى إنسانية ما يتخذ من دون الله أندادا. Soljeva mjesto je Allah ekipijate vakira ili aver nešto solje se považno im ole poviše mangela tar Allah subhanahu wa ta'ala. Znači u dunjaluku poviše mangela tar Allah subhanahu wa ta'ala. I jak buti svoje harami dobini harami plata od te považno li se mjesto Allah subhanahu wa ta'ala. Te zaradini tijaret te kiril ko harami li se považno mjesto Allah subhanahu wa ta'ala. Adallah bu kjao poviše mangela mjesto je Allah subhanahu wa ta'ala. Ali Allah vakiri وَالَّذِينَ آمَنُوا ali Allah su verunena su isilen imani ku srce ašeddu hubben lillah. On je Allah poviše mangena mjesto sa ova verbu kja su dinde kod dunjaluku. I adva marucili morate ovo. Amen sal muslimani morate vola marucili teresajek mangi pe prema Allah subhanahu wa ta'ala kaya dva mangi pe anela men sati kre Allah delija o Allah su mangilale. Hem ti cidamen taro sa Allah delija o Allah su mrzinile. A dva mora svako di veoma pravilno i penti od ciliko tiro životu te ovo. Znači, sa svakimom početak, a dvije inčala kakri Allah fitaro deš punktija saršaj amen te dubinao mangi pe Allah esro ko amaro srce. O prvo tano قراءة القرآن وتدبره. Znači, te čitinao Kur'ani hem te haleva šukaro ajete Allah esere. Allah fi Allah esere. Hem te mislina ko Allah esere Allah fi. Soman gelo Allah hadalila fen samenge te vakera. Znači, amen. Koji mangela tu mendar o Allah voli Allah fi te kero. Somara te kero. Ket mangela tu šinetu Allah esere Allah fi. Čitin Kur'ani mufra. Šuno Kur'ani su se Allah na ne insan esre lafe nego Allah esre lafe tane Allah. Hem ke čitina Kur'ani hem misine ko ajeti ko lafe Allah esre to kao sitinek te pene ko ve popaše Allah esre. Ko bor poviše čitina Kur'ani poviše halove ajeti taro Kur'ani popaše kanot ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ako zom bohari ili hiç na čitina Kur'ani ili ni na šunja da Kur'ani, to je dobar podur ko vetar Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, u Kur'ani anelo tu popaše ko Allah subhanahu wa ta'ala, hem ko ljubav e Allah isro ko tiro srce. Hem ke tu čitine u Kur'ani, hem halove o ajeti. Wallahi kao sitine kukos, gudlipe ke čitine u Kur'ani. Hem šek tega kamu ke svako namaz, ket halove, ama ket na halove ništo. Tu ke šužo makami o glasu, ja verbu ke. Ama Allah fena halove ali. A Kur'ani na ne din do tishne shekho e qari najna kas blesro maqami tesfigini petuki. Iterove zboko maqami o shijo glasu na ne da lesi din do Kur'ani. Kur'ani din do ako ki arabsko chip din do amen te halova e Allah se lafia hem te pirapa Allah se lafia. Te pratinava lafia Allah se. Hem vakiri Uthman ibn Affan utrito kalifi ko islami vakiri to veni amare srce čista, amen nikad bi ne tečale vatara Kur'ani. Ama problemi su amare srce ne čista. Melaraja amare srce svako dive haramenca. Ali se ponekad si nardo, kit mukjelen go Kur'ani, ona šite šunen višin, biktingetar Kur'ani tavakira. Subhanallah. Ola te araki amare srce, tu mukjelen saste veste ya Rabbil alamin. Znači, emi si Allah pejna su ke čitine na Kur'ani o lengeri srce mrdini. O mrdini o srce tresini taro lafe Allah esre.
Hem ke çunena Allah se Allah fetar cehennemi darana. Hem ke çunena Allah fetar Allah subhanahu wa ta'ala başo cenneti isine pana poviše nada, bajrola i nada lingrite kome cenneti. Hem on te pene svako puti ke čitine na Kur'ani, osjetine na rahatloko, hem radostloko ko srce. Rado i ne na pe, te čitine poviše taro Kur'ani, hem poviše te ahleoven taro ajete Allah esre. Hem adva osjet na relen samo jek puti, nego svako puti ke čitine na Kur'ani, ke čitine na Kur'ani, ke ahleovena nešto ponevo taro Kur'ani, a gyaro lengo rahali e Kur'ani. Hem isi istorija taro ek manuš, ke arabsko pub, a dva manuš, zamislim šov berš, svako dive, taro piro ker, džiki džamija, silinga baro drumo. A dva drumo na hulingako puro vorda, gelo vorda a dva drumo, ili autobuzeja, ili vozoja, ili toškoja, ili načina su nego pirja. Svako sabale, zamislim šov berš, svako sabale, palo feđer namazi, ovdje dari ki džamija pirjatano peške, samo ti skrilo Kur'ani. So se atine jek baro šeh, on magleo lesara Kur'ani ti skrilo. I nele, i umerako, o Kur'ani čisto ti skrilo le. I džio duri svako dive šov berš mo prav. Ako zum prala menari si, počmina ti skrilo Kur'ani, je kurko, duj kurke, a čavena. A še ova kateo zoleste odma 5 minute, 10 minuti. A vordaja, sa lokole se. A ovo mu kela dva, subhanallah. A dikina kva manuš, i ne spremno šov berš, hem opalo šov berš Allah hafizi. Pirgja svako dvije palo feđir, džiki džamija, peške samo te skrilo Kur'ani. Znači ov adobor muka dingja, mučingja pe, da bi ti skrilo Kur'ani. A dele sa amen da mora hari muka te trudi namen, mora hari muka te da bi ti skrilo Kur'ani. Da bi te osjetinja da va gudli pe ke čitina o Kur'ani. Hem a dva manušine adobor mangla o Kur'ani kaj svako puti ke tinele muke, duka, probleme uvek prega o Kur'ani, hem čitinga bi se o Kur'ani, hem adava angali sa rahatluko ko srce. Znači ovker ga o Kur'ani sar piro amal. Sar tu ke citek problemi duk, javina te amale se diki sima kakva problemi šajte pomoći nema. Urede lesa nasihati, na javinga pe insan ese, javinga pe Kur'an ese. Ile o Kur'ani pravgya čitingya. Te pene sarov, vakiri pe duka probleme e Kur'an ese. I adva inele se najšukar amal. Nemo usnigya uvek rahatloko ke čitingya o Kur'ani. Hem isi da isto penem prala su mučinge pe tisklevena Kur'ani, hem anglide ništa na janglejne. Saramena kana akla trin, elhamdülillah, hamdi kere Allah ese, ve bi ni'meti rabbike fahaddith, Allah vakiri. Hem taro ni'meti te gospodar ese, vakelendar. Amen trin jene, na inam Arap ya. Amen trin jene, na janglamine Arapski te čitina, njo Kur'ani te čitina. Ama elhamdülillah mučingam amen, tisikliva da. Elhamdülillah ve Allah abdi ve muguçinga menge averen tisikava Kur'ani. Znači amen dingam trut ko Allah esru drumo, elhamdülillah ve Allah menge iringate vakera. Znači isplatinga pete pene adva, adiya muka su muklanlı. Muçingantu e Kur'ane so Kur'ani katot. Ali mukiat tar Kur'ani tu kadure keret tar Allah subhanahu wa ta'ala. Asvako mangel amen atva pobashi. Ondak mopra majiken hem polçmin tisikliva Kur'ani te čitinele. Se stejvid. Tu se dva farz je, da fardu ain, ne fardu kifaya. Fardu ain značini farz svako nese. فمن لم يجود القرآن آثم. Koji na dženela ti čitine Kur'ani se stejvid آثم. Sve dva? Kerla harami. Znači tu ket na dženela panda ti čitine Kur'ani sa su trebala mu prav harami kere. Farzi tu ket iskloveti čitine Kur'ani se stejvid. A dele se so posigate umi penom pral, dik akate elhamdülillah situmen yek brodo te vakera, sarnele u Nuh alayhi salam dva brodo. So spasingale taru mori. Akava dele so ker ispasini tu taru akla fitne, so isi avriya. Taru dalaleti.
akava ker Allah esoro, akate sitmen hođa su sikaviti minge. Aven akate sikrevan u Kur'ani. Sikrevan te čitine u Kur'ani. Mađi keren. Znači, o Kur'ani ka pravilo to srce da bi te kval u ljubav Allah esoro kotiro srce, u mangi pe Allah esoro. Prvo sebebi, znači prvo punkti. Odujto التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. Znači nekava. Dujto sebeb i saršajte dobine o mangi pe Allah esoro kotiro srce. Prvo te kere o farze je devlesir. Obaveze Allah su pišingjat ka adava te kere. Palo adava te kere isto nawafil. Nawafil značini dobrovoljno delija. Znači, kad kereja dobrovoljno delija, palo farzija su kerealen, tu šajte dobine o mangi pe Allah esoro. Hem tu agera ove pupaše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kad tu pravni pen i nani nespremno ko Ramazani, te džaki džamija za teravi namazi na ne farzi, a to dobrovoljno delo. I sad nafile namazi te vakera. I nani nespremno ko Ramazani, te džaki džamija, teravije namazi te kere. I nani nespremno ki ko Ramazani, poviše sadaka te de. To se dženja kod vam masek, bereketi si. Pa na poviše škar delja morate kera. Znači tu džangljan kod vam masek, isto šaj bešlan celo rat. Ko bora mendar ko postibe ko Ramazani, nasovala dok o dživo feđe namazi, poslije sovala. Znači tu celo rat beše. Šaj nani nespremno isto ko Ramazani noćno namaz te kere. Qiyamul lejl. Dobrovoljno djelo do. Šaj nani nespremno ki rat, ki posljednja tretina, te čitine Kur'ani. Znači sad dva dobrovoljno djelja kirgan su ne morate kere. Ne morate kere o teravih namazi. Ne morate dej sadaka. Ne morate te kere noćno namazi. Ne morate čitine Kur'ani koja dva momenti ki adjarat. Ali tu kirgana dva tutar. A da li se mopra, mipen, ma čuva da li škare delenca, su te ne dobrovoljno delja, palo Ramazani. Nego dajle kelle. Dik mopra, mipen, te postine ponedeljnik, četvrtak, ili utrin parne dive ko masek. Znači, od 13. do 14. do 15. mesečinsko kalendari. Ko svako masek, trin dive, dobrovoljno postibe. Hem isto, ker da isto o sunet namazija, pa o farzija. Hem isto šajte kere samo doj rekatija salatu duha. Znači, advajk namazi, dobrovoljno namazi su šajte kerele, pa o ker uštingjao kam, džiko pladne namazi. Ko dva vakti. Ker doj rekati. Ker je Allah doj rekatija, ker je sadaka za svako kokalo si situ ko tirotelo. Subhanallah. Subhanallah. U srpsko činake vakina skoro 30 šova deš kokalije o insani sile ko potelo. Znači te pine svako dive sadaka kojeg berštingjan. Kad kere samo doj rekatija namazi, a salatu duha vikinipe, dobrovoljno tutar. Hem bakiri Allah subhanahu wa ta'ala kojeg hadis kudsi, morobo na netere selmu mangipe na kerelo farzija. Ko bor poviše pestar kerela dobrovoljno delija, pa na poviše ka mangavlje. Kad šune akava na mangeli tu, Allah te mangel tu mopravljeni pen. Na mangeli tu vitu taradla, robi Allah esre so Allah mangelale, onda ov spremno dobrovoljno delija te kere. Otrito, punkti saršajte dobina o mangi pe Allah esro, دوام ذكر الله على كل حال بالقلب واللسان والعمل. Znači, non stop te setinetu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Zikr te kere ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sobaja, ko svako hali te srceja, te čibijaja, hem derenca. Znači, ko bor o Allah mangela to, ili ko bor tu mange Allah zavisini ko bor putija tu setinijatu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ko bor putija kere zikr ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem sigurno tu men dženena pralem pejna su non stop o tesbih lende ko vas. Non stop subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah kere. Znači ko lengiri čip non stop olafija la ilaha illa Allah. Nane deyod osim o Allah. Eli subhanallah, eli alhamdulillah, eli Allahu akbar. Non stop on sikletane ti spomenin Allah subhanahu wa ta'ala.
dhikri të keren e Allahis. Hem da isto të vakeren o selavati të janin o selavati o për pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Znači on svaku put i kerena o selavati. Bilo kaj te oven, ket džana ko nesa izgrada ko stepene, ket džana napre o stepene vakena Allahu Akbar. Ket džana natilitar o stepene vakena subhanallah i bihamdi. Svaku put i on pandena pičip te pena Allah je. Spomenena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaj te oven? Te adjikeren autobuzi, te adjikeren ko doktori, te adjikeren ko vordana žena, kaj? On potrebnena Allah sekundja da bi te keren zikri. Ma čuft ke tu ko vordana dik tike o tiketa adjikeriya te romna, eli te čaven, ena žena, kaj? Nego adva vakti koristin le. Vakir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, sallallahu alaihi wa sallam. Siklov ti čip, siklito te keren zikri. Ko asaf ke momenti. Hem ke gjaja ki gjamia, isto siklov ko drumu, ke gjaja ki gjamia, isto të vakere, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Da bi Allah subhanahu wa ta'ala te oprostini tire grevija, tire haramija su kirga. Isto kit perioda ko bilo ko savotan, siklov uvek ti čip te ovo sikli, te vakeri, te spomine Allah, zikri te kira. Znači, minimum morate kira u zikri palo namazi. Kad završimo namazi, minimum te vakere 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu akbar. A dva minimum su morate kira. Hem da isto diken, prenisimo aminit kao pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kudive, koje ki rivayeti iftara dish puta, koje rivayeti shel puta kudive o pejgamberi amaro, sunene nisa vi greška, nisa va harami, ma'sumi ne, vakirga astaghfirullah. Zamisin? Amuru pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, vakirin sallallahu alaihi wasallam, muavin cicije. Ov, sunel nisa va harami, shel putja kudive astaghfirullah vakirga. Amen. Su kere minimum shel harami kudive, niyek puti astaghfirullah vakirga. Agada nina? Astaghfirullah. Znači, loko lafi, ama Keto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vakirga shel putia. Pasu samente na vakira. Ket amena inamo haramjia ana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aminge potreba te vakira do. Adlesu plan minimum vakir adava zikri. Palo namazi hem shel putia kodive astaghfirullah. Ako bistergan kodive çigant ko to krevite paşlove ma paşlo ma panete kedok na vakira shel putia astaghfirullah. Adva te pinet kertu ke sarek sunneti te vakira. Znači svaku put i prete sove morate vakirao, šel put je astaghfirullah. Hem mamu kada pa kad ke sarkovo to život. Wallahi kamenini pe to život. Wallahi na mene go Allah subhanahu wa ta'ala vakirja to. Znači hem isto te vakirja da dosta put je la ilaha illa Allah. Na ne devel osim Allah subhanahu wa ta'ala. Защото tu stalno vakirja da dva ponovini to imani. Kerela to imani pojako te ovo. Hem ket vakirja da o selavatija. Ma mislim kad vek normalno lafi ket vakirja sallallahu alaihi wa sallam. Ket vakirja o selavatija o pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam mingi. Ket nekoj vakiri o selavatija e pejgamberi se o Allah ole se 10 putja vakiri selavatija. Ket tu vakirja omo pravo mi pen sallallahu alaihi wa sallam o Allah tu ki ka vakiri 10 putja sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Zamislite Allah tu ki salavatija dela omo pravo mi pen. Naj puti 10 putja. Ai ker šel putja salavatija pro pejgamberi ko bor putja Allah ka kral salavatija pro tute. Hem su znači sallallahu alaihi wa sallam te halava. Sallallahu te penesar bereketi Allah isur. Alaihi wa sallam. Znači pro pejgamberi hem selami Allah isur i mira Allah isur. Zamislite Allah tu ki vakiri Allah isur bereketi hem mira pro tute te ovo. 10 putja. Subhanallah. Só que você tem tu quanto você que vai querer dar. Não é tu outro bereketi quanto život? Não é tu você tem rahat bloco hem mira quanto život? A delícia bud putja kodive vakir sallallahu alaihi wa sallam. Znači, kad tu kire zikr, kad spomene Allah, hem dea se vatio pro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a da ih sebebi saršaj tu te dovine ljubav prema Allah ko tiro srce.
Hemisi история торек прала маро, сугулек пути коек шейх, вакиле се я шейх. Мекет пустинава, ко Рамазани устетинава не са огудлипе кумуй. Вакиле шейх. Пате на чигнят ке се баклава, не би серган кај пустине. На вакиле шейх, на не това. Али опусти бите пенеко Рамазани, нешто сар гудлипе а манги авала, нешто гудлуавала дела манги, нешто те пене устетинава и гудлипе манди кумуй вакиле. Ако се нахава се напиява. Кој амендар ислаа сабки дереджа? Кој шејта вакиле песар опусти сар, агар саровса објаснигја манги да ја. Иншалла, я Раб Алим Мулнава Але, тереса савко, хали иншалла. Оштарто пункти, сар шејте дубина о манги пе Аллах есоро, ithāru mahāba Allahi ala mahāba nefsi. Това најпаро пункти. Акавајк джихади со свако муслимани, е муслиманка свако две морате кереле. Со значи някава? Теоволто ке адавао Аллах со мангела поважно, хем пречи, место адавато нефси со мангела. Значи, ке ти клюве авриал, ке Германија ина, дике шуже джувля, то нефси вакирито ке мангела ти дике ле джувля. Али ту дженео Аллах на мангела адва ту те дике ле джувля. Со своето ке харами. Хем тут цидеа те јакја. Хем цидеа до дике пе на дике оти. Значи, ака те пречи не ке Аллах со мангела, место адва то нефси со мангела. Победингјан. Кергјан джихадун нефс, маргјан ту те нефсаја победингјан. Да дингјан е нефса ке ој со мангела, него си каѓан на кај Аллах пречи манги. Хем исто да адва дике бе, пегамбери со селема вакери, النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة. Одики бе, ек стрела, таро отроиме стрела е шејтан есри. Значи тук е дике ек пути, шејтан е као па не ек пути, е дик дуј пути, трим пути на жена со, джи док тут е джао дурите крела е лафи, тако дали, и ко крају зрина луко керген. Значи едва пуч мини со ваја, дики бе. А дес едва отровно стрела е шејтан есри од дики бе. А дес е ке тук инанки и улица кет вакерито не сте дике, теле ке то шеро, мади кодури. Со се мади шанса те нефсесе, те деле адва осо мангела, неко сикав те нефсесе. Кај ту, хем ов мора ти гине адва Аллах со мангела. Значи, Аллах субхану та'ала дела свако муслиманесе муслиманкаке искушење. Свако амендар, свако муслимани, Аллах свако не се дела искушење. Пример, хем джанаја кај најпаро искушење и нелен о пегамберија. Значи, пегамберија и нетен најмангле инсани ко Аллах субхану та'ала. Хем зависини козом ти дереджа ко Аллах субхану та'ала, одбора герту искушење ко Аллах. Кобор по паше ко Аллах кове, а добор по паро искушење ко Аллах. А две со пегамберија најпашење ко Аллах, хем најбаро искушење делен. Значи, ко тернете вакера, таро дешуду и дешутрим берш, оленгори искушење по нашебе према родителија. То се акана очаве куги ко по партет и акана менинела по нашебе. Акана очаво и чај нентешно више дијадали. Кана дикела пе, сао чаво чајакија. То се акана о нефси на мангела више тешнете дијате даде. Доста шунгумлен дешутрим дешутар берш, какера месо мангала. Акана адва искушење терненги. Акана ту веќе алам кој пункти со мора ти керо обавезе Аллах есере мо прами пе, ке ти и чај добиња одиве, пала два почмини ој, те керел намази, ој мора намази те керел. Ем о чаво ке почмиња, сате вакера. Халилем. Тара два диве, о мора намази те керел. Значи ваке, ма иси панда тикно о чаво, панда тикни нахлела ништо акија ема кава, панда тикне, не? А два биологично, ака два ало, а два дивета не морате почминен, мајчики. Значи терненге искушење кој Аллах берша, те сиклове ту, са тикно чаво, ем тикни чај, те понашнету шукар, према те дија, хем те даде. Хем одула сутане, поп, пуридер хари, дишу панч, дишу шов, почмини одики беко харами. Почмини о страсти, те во појако. Почмини о нефси,
te rodul te dikel ne se obukia so harami. Te dikel da slike so harami, da vidje so harami. Adva linguri iskušenje. Mora on te janin kaya kana akavajk iskušenje, mora mete marama mene saja, ne sminava te dozina vlake, te dikava dla obukia. Hem adla, so tene taru deşena biş beriş, so već šaj ženinge pe siren evladje čave, o linguri iskušenje, nem naupre, o mali se tano harami. So se oterne, mangene o pare so posikte dobine. Na halen gajle dalje harami, dalje helali. Helali pare te dobine, mora svako zvete džaki buti, te ađi kirek masik dok te dobine ti plata. Ama harami pare, agar šete utke. Za ek saati šet kiri 1000 euro. Eli 2000 euro. Za ek di vese šet kiri šet 10.000 euro. Ti kja kubur sigate vala harami, adli sad vek iskušenje, adalengi sutene po poredeta robiš beriš. Morate žena, amin te zaradina amaro u dinari o pare ko halali. Nike te naduzine nefsake te prefatini yek buti so te dubina Allah pare mangi harami. Eli ek ticareti, tergovija su tani harami. Ako su tano avala sigati ama dva harami tano i stop. Aka te stop kire. Preći mangi o Allah, mjesto advama nefsi su mangila. U pančtu punkti التأمل في أسماء الله وصفاته ومعرفته بها. Значи te misline ko anavai Allah esere hem nesere sifatija. Hem te dikete pencerete gospodare prema Allah lafi Allah esere. So se Allah lafi Allah esere ne samo ek anav nego adva ek sifati ko isto momenti. Primer o anav el-Latif. Sad ćete provinav, da? Hoca pustite hoca. El-Latif. Ковзо сърце сура дали са? Благо. Yek anav taro enav de shena anavai Allah esre el-Latif. O blago te vakira. O kovlo. Zamisli nakana. Kobor tonja pani koberiš perina taro oblake natel. Kobor putja džala bršim ki celo puv. Kobor tonja pani natele perina. Zamisli Allah sadla milionija, milijardija tonja taro ek puti kamu kio natele. Soka ola minca? Soka ola minca? Gotovo. Uništime kao. Znači Allah pohari. Ponekad dela bršim, ponekada kam. Ponekada halvena. A dva taro uznajne, te halva agero o majne lesru. Hem isto da Allah subhanahu wa ta'ala dela u rizki svako nese ko pravo momenti. O Allah ket isi amen dar muslimanja su tene barvale, hem isi muslimana su tene čorore. Hem Allah najšukar canela. Kasi o çorori pe şukar, kasi o barale pe şukar. O Allah subhanahu wa ta'ala kerge akale manuşi, akale muslimani barvalo muklali teoval. Sosi ov canela akava manuş ket kao barvalo, povoši seva pe kakere. Adele se kirlale barvale. Hem isi abel muslimani sotano çororo. Ali Allah canela mukla akale manuşi çororo. Sosi canela tlesi muklali çororo. Tabi tena misrala Allah'e. Znači, Allah mangela uvek amen tiri namen ko Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah ke dila neka se rizkim nafaka sebepeja dila. Hem nika se ne kirila zulum. Hem isto da te pena aver anav el-Khaliq. El-Khaliq adavatan oso o yaratacıya te vakila. Yaratacıya te vakila. Adava so yaratingya so stvoringya. Hem ke dike Subhanallah, diko oblaki, o havai i puv, o planetija, o kam. Sadva Allah su stvorinja, ko bor jako baroda. Sadva Allah u universum, o planetija i natura, o insanija, sao Allah su yaratingja. Ki dike ko bor baro jako adva. Ko bor moratoval o yaratđija jako, subhanallah. Pa na poje kotora sadva su amena džane ko bor baro u universum. Žijav divena džane. Samo dikaj nešto planeti jakati, suđane. Aba kere ako bor baro jako. Ako boru jako mora yaradžija tego. Hem isto da diken Allah subhanahu wa ta'ala sar yaratinga insani. Diken sikave mangi ek mašina so kerela šel berč buti hem nikad načili.
Hem bizote chive zetini. Hem bizote querela que service. Hem bizo na jena so. Isso é essa que máquina? Só engenheiro chete e calha te querela sabe que máquina? Não é dindo. Ama o Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq naibaru engenheiro suringa o sirce o qalbi amar. O qalbi taro vogi e juvlakoro dico meribe svako minuta taro shoadish dico yaktar disputia pompini. Kobor milioni a putia pompini to srce. Taro vogi e juvlakoro dico meribe. Kobor bersha dite ove primer te jivne oftadish bersh. Kobor bersha o srce non stop pompini na chola. Osim ket mulan. Adva o Allah subhanahu wa ta'ala stvoring yakava. Saro Allah nikad našti insani te stvorini nešto. Znači, kad amin misinaja kulafija, anavaja Allah esere, hemu lesere sifatija, a da tu agar ka penjare, koji to gospodari? Ke penjare, ke janglan koji to gospodari, a da ek sebe pito u mangi pe Allah esere kotiro srce. O šofto punkti, pa na kozumaču ti na Allah vreme. O šofto punkti, التأمل في نعم الله تعالى على العبد. Znači, tu te misline ko Allah nimetija, blagodatija o Allah sudingjatuki. Kit misline hem džanija save blagodatija o Allah dingjatuki, save nimetija, tu agar kad dobine mangi pe ko srce prema Allah subhanahu wa ta'ala. Ke tu prava kad ti Germanija živine, ke tu šteja sabale, taro tu sojbe, džaja ko kopatilo, ki češma hem pravea pani ikrila. Dali vakirgan ačilan tu vaya vakian savun yemeti akavabe. Samo agar kira avla mangi pani. Dali misingan ko adva dali bistergan adva yemeti. Koy janel aşay me kedi gum sadake za Egipet. Ek projekti suisi nardo gava, na nardo gava, celo gava na nele pani, na nele češme saramena kate. On pirena svako dive, zamislim tu mopral ipen, svako dive morate pire kilometrija, satija, samo te ane kubukalja pani, da bi te šajte tovetu, hem te kere hajbe pibe, je kedi vese. Svako dive morate pire pani te ane. Na netke spremno ki češma, te prave samo agar te kere. Na nekva nijemeti, baro nijemeti. O pani so šajte pijale, nijemete Allah subhanahu wa ta'ala. Zamisli na mingi samo din do o mori, o pani ko mori. Šajte pijad vam pani? Tu kameremo prav, ako Žedningjan pani stane to ništa te pene osim na dva pani, tu kamere ako pila na dva pani. Ali Allah dingja tari pu pani, so amin šajte pijale. A dva barun nimet za Allah subhanahu wa ta'ala. Hem, zamislim, isto akana, to sa stipetove nimet za Allah subhanahu wa ta'ala. Ti rovniso i svitu nimet za Allah subhanahu wa ta'ala. Te çavesu isitu nimet taru Allah subhanahu wa ta'ala. Kad isitu pena prala nimet taru Allah subhanahu wa ta'ala. Kad isitu iskrena amala nimet taru Allah subhanahu wa ta'ala. Kad isitu ek jamia Romania kate uzotute su tu pireja samo 5 minute, 10 minute nimet taru Allah subhanahu wa ta'ala. Najbaro nimeti su šajik insani to vele muslimani te vakiri bes. Allahu akbar. Najbaro nijemeti su šajti disini petuke plani petela kiri La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Te veri neko islam, te ove muslimani pobora nijemetine neka veste. Te ove tutara Allah yek tek vaš milijardiya džene kja pu sobrinena ko Allah subhanahu wa ta'ala hem ko pegamberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pobora nijemetina ne. Ako tu halilana dva nijemeti bučuka, wallahi o mangi pe Allah esru kako kutiro srce. ويفتاتو بونكتي انكسار القلب بين يديه الله تعالى. Значини uvek te keretu tikno anglo Allah subhanahu wa ta'ala. Nike te na bara keretu. Nike te na votu kibiri te keretu pobaro. Hem da averenda te na forde çalami. Ma utar Allah insaniya su tane siklete forde uvek çalami. Lerine bu burada samo çalami te forde. Ange nevi bori koker samo çalami te forde. I tako dalje. Advana ne je sifati tarek iskreno muslimani. Hem dava ik nasihati mange hem tu menge. Wallahi kad beshena ko namazi rov. Kad beshena ko namazi mopral rov. Kad inan ki sejja mopral rov.
Ali marov te akaja, nego rov te kalbe. Rov te srce, hem te akaja. Ako tu akava kere, onda se ka vetu tiknon do Allah subhanahu wa ta'ala. Saro čavo, che trebalo alese nešto, rovindo avala ko podat, ko kipidai, agar da tu ava rovindo ko Allah subhanahu wa ta'ala. O tikno čavo na kelope, povaro tu tar ke počela tu ta nešto, sardat ili dai. Nego tikno kelope. E pa tu da agar o sprema Allah subhanahu wa ta'ala. So se sada vas solicito Allah subhanahu wa ta'ala dingat. O insani ništo tano, o insani ne kapka pani, je kapka inetan. O Allah kirgat toro tar je kapka. Hem tari kapka subhanallah stvoringat. Hem koina tu te barakere tu poste saro Firauni, te barakere wa ma alamtu lakum min ilahin ghayri. Na jena tu menge aver devo osri me. Kirga kokori pes devo. Nai baro harami te penada. Sa sheik insani te kilope agar te barakere pe Allah subhanahu wa ta'ala. Znači tu te uvede ek hođa, te votu magistratura, te votu doktorati, te votu naženava so, te votu panč murša, deš murša, najši žovorda naženava so, siklov te na fordečalo mi. Siklov ko bor te votu, onando te barakerentu, siklov tu te kiretu tiknoango Allah subhanahu wa ta'ala. A ne te barakeretu. Se tu ne lan ništa mu prav, o Allah dingjatu saka. Ulan hođa, o Allah dingjatu saka. I si tu magistratura ili doktorat ili naženava so, o Allah dingjatu adva. Ma barakeretu, ma fordečalo mi. Nego uvek tikno anglo Allah subhanahu wa ta'ala. Of toto punkti. الخلوة بالله وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه حين يبقى ثلث الليل الأخير. Znači, tu te uvek korkori tire gospodareja ki poslednu tretina tari rat. So se adva momenti, adla satija, adla minutija, adla sekundija je ekstra vakti, posebno vakti tano. Dik tu ko adva vakti, te uvek korkorite gospodare. Znači, sa subakirgjum, bud jene amendar ko Ramazani na sovena, so rat bešena, adva su kergjan ko Ramadani, siklo ta te kire palo Ramazani. Mamuk je kurko primjer, eli aj teva kire masek, počmin maseko je posle ke svako kurko te kire adava, ali počmin svako masek, duj rekatija, te uštetara to sojbe, ako magija subota nedelja kje da ne tu buti, pak to sojbe, ušti, kjer avdezi, hem kjer duj rekatija, noćno namazi, ki posledno tretina. Znači, kjer tu kje sati, ušti ek sati angleder o sabah namazi, o ezani. Angleder o ezani, tar o sabah namazi. Ušti ek sati angleder, ko dva momenti. Ov tutar Allah, robe Allah esere. Su uštena, su pagena po sojbe, kad sao avera sovena tane, su se najviše nadu kada vreme sovena. Ali tu uštinjan, hateri Allah esor. Paglan to sojbe, hateri Allah esor. Kergan du rekate namazi. Kergan doa. Kergan istighfari. Čitingan Kur'ani. Sa dava kergan, pa wallahi kao sutine tu, mangi pem ljubav, kutiro srce prema Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsuma mi je tar Abu Hurajra, kao pegamberi sallallahu alaihi wa ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الليل الأخير ويسأل من يدعوني استجب له من يسألني فأعطي له ومن يستغفرني أغفر له. Znači, akateo Abu Hurajra prenesio mi kao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem a mono gospodari hulila natele ki posledna havaj tari dunja hem počela je melekon hem ovđanila men jedu'uni koji kirila man je doa men jedu'uni festajib lehu da bi te odgovori navlese dujto men jes'eluni fa u'tiya lehu koji počela mandar nešto da bi te davle a da vas počela hem trito men jestaghfiruni fa aghfir lehu hem koji ridala mandar oprost da bi te oprosti navlese o Allah subhanahu wa ta'ala ko dva momenti awalan matele kod havajtaro dunjaloku hem počela, znači ov rodila tut umofra. O mi pen, o Allah rodila tut kod dva momenti. Pa pak to sojbe ušti, hem ker doa Allah se.
hem rodi lestar su mangija, hem rodi istighfari tar Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kao si ti ne mangi pe kutiro srce. Ojenatu, مجالس الصالحين المحبين الصادقين والاقتداء بهم. Значи tu ti rike uvek te ovotu društvo salih nardonca. Znači šukare manušenca. Su tani iskrena robi Allah eseri. Hem su mangena i si mangipe maškarlende iskreno mangipe. Hem dikte ove sarolen. Dikte ove sar Allah šukar manuša, šukar robi Allah eseri. Hem adava kanil ljubav kotiro srce. Su se Abu Hurajra prenosio mengi isto ko Tirmidhi hem Abu Dawud kayo peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakirga الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Svako insani te peneko po dini pe amalesor. A dali se svako tu mendar te dikel ka se družini pe ka se dela sar amal. Znači tu kale te pene adia vera te amalesir. Che tu non stop pire gagențar, srbiențar na jena casa, și tu da kale lengro dini. Tiro ponaše be sa lengro ponaše be kovo. Tiri chip sa lengri chip kovo. A gadani na. Adeli so pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem svako tu mena ti dikel kas dela pe sar amal. Sus ki tle tu ke shukar amala, tu ka dike da te ove sar Allah shukar amala, sar shukar insani. A ke tle tu ke lošna amala, ko veda tu da isto loško. Adeli se pazin, baš te nenge vakira, pazin kas tu men kalen sar amala. Sus tu ko ove sar tiro amal sar ton. Ako shukar ko ove shukar, ako lošno ko ove lošno. Hem o последно ярко завершена الابتعاد عن كل الأسباب التي تحول بين القلب وبين الله عز وجل. Значи тецидету са адалестар судуракериту таро манги петаро Allah subhanahu wa ta'ala. Hem taро Allah subhanahu wa ta'ala. Kedisitu ek lošna amal sudurакериту таро Allah subhanahu wa ta'ala. Su uvek vikinitu ko kafiće, ko diskotekija, ko haramija, side tu taraz amal, akva na nitke amal. Ke tu, isi tu ek buti, so dia buti, na ne dozvolimo tu ke ote namazite kere, na ne dozvolimo ote hiç muslimani date hobe, muka dia buti. Side tu adalatar hem aver buti arak. Aver buti inşallah katubini. Ke tu, bilo sote ovo, एक tergovia ili na žena so te ovo din doa kate. Ako adavaci dela tu taro Allah subhanahu wa ta'ala durakeri tu lestar muka diabuti odma hem dik te ove popashe Allah ist. Hem dik uvek te kere Allah delija o Allah sojtano zadovoljno adale delinca. Akana adive šungyam desh sebep ya sar šajte uspina o mangi pe Allah sot ko amaro kalbiya Muinao Allah subhanahu wa ta'ala tevbatar Allah insaniya sosa Allah desh punkte svako deve kerenen kopiro hayati. Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.